لا إله إلا الله لا إله فوقها ومقدارك السامي علي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله سرى بك ليلا ثم أرناك جاذبا وفزت بسر فات خاطر السالكين لا إله إلا الله لا إله إلا الله خرجت من الأكوان والسر ساميا وفزت اعتلاء كل حي وهالك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نعم تجمع فآيك لا تنهى وكرك فوقها ومقدارك السامي العلي فوق ذلك فآيك ومعجزة ينسان با وسان فشل أنبنا راجين ما ممكن أقول آيك أدرزة آيك معجزة آيك أكرامة لا تنهى دبنارا من كم كان نتقال معنا وين يروان تيغا نبينا نيا نبنا راجين وقدرك أدرزمي فوق هذا من غسغر المعجزة ما نبون وندرزان غسغر المعجزة ومقدارك واتو مقدار تلاشل دنتر درزمامي السامي دنيا زعم بنله كيرنا ناون تملن زنشل دنيا زعم بنلنا العلي دندنجر تلا كملا تودم من يندن ما فوق ددم بلا ذلك نلي هرشل وما فأنت حبيب الله شيء بانكو يا يل بيتو ما كان نبينا شو توني بشر شكو شيا سيأكو بينكو يا وي وميا نكا نبينا شو توني anabi yina in shi shey bayan to na kadama in kurma ni yina shi agba to ne television zugla ba ina anabi kimi kan kurma wannan ne me da an habiyan ko shiya bi yiro na television pun ko dir fila ka nyiro kawum do anabi ka lihjam to bin shaw bi tie ni sunnan yele anabi nan bin shaw kai so bata kana tan nan le madan ya sunna ma annabi mun dan ya kimba wannan isra'ila ne annabi adam to ta ma annabi adam da nan ne warabi annabi nuhu warabi annabanan maza waranya ba halka ko ba zamba fu jangle halka wacan ta to bihin to na ko nyu in bo haram wanda can so sama mun garce ne ko ra can ta fiye bihin bara fiye bihin mana ta zanto na mun kabra fiye na beten ngana kabra ka ta ko bi man du sa zan tanta zanto to bu banna bana kama na wunna tamlana nyama ban shakkam za haka na yi mali wa malad kambana tole kobga ne piye ne yin den ka bona adada ay kasha aye ban kobre bu kambona na wunna tamlan sani din yala tole ne ko wana piye ne yin ko zan za ayin konko ba ba na duniya ka mu su da hal to ko to zan zamzale anya piare lalan yele
koor me gida tol ni koor ne piye ne yini kambona nyele kana na kpa jere zan bahtina katije ta we kpa kambon mun zan bahna abe nya anya ana pon kulan to tafsitna dunsi lala nyel lala dunsi shabban biyo sanma bapuni kana wannan tamlanda pige na to biya bahna kabakana kala dunsi ma kabakana tadam da kur lamruzu tobbe kan mubra kan mar koba bam da bin yanin da nyen na chant de mbode sal tok nga ka to kulde nkurde bino jum shi shaban dam no banguna sal tok be kurba muhammad rasulullah benno na kablan la baduma sana lalan man bima ba puni kana onda tam shabna kaba kanan tutu tobo arsala alaihim tayran ababil album wum ka sora no da baba yino ka to musira anto ba tsafa shine har nan ton kuma na ba anto ba balle ba tiyan na wannan kana kuma ma ku tole ton kul karati yan ma kana sallallahu alaihi wasallam ko yina zano to na ko na fa anta habibullah wa hakika ya rasulullah nyin yana won sama nyin yana won sama jalla jalaluhu na wannan tamna wannan ma ya jalla zama bilin yale na'am wa aulaka ma aulaka wa shirta bin shaw wanta na yi kofu ne kaman ku bula yule ka tishen to ne dipa na on talma ngwen to ngala yazo nan malo mana ko no wala mana zonga dabsulungo wa aulaka ma aulaka dahl barka pune television yina wa aulaka ma aulaka dahl barka pune NTV dina saha TV dina ka kursi kanyar ni fo son be kata ayan be la du kanyar Manchester nyar mana tarasa bo durama buno ko bana ma digule hal RTU ba be ba nyar ban television ma bunyar ba television na'am gaira musharak dan bala barayana nitira pinshiloma nza anin sola ako na la zan so nyin kama zanti sara bika layran summa adnaka jaziba wa fuza bi sirrin fatakhat rasaliki muhammad rasulullah we cekan yalka nirwa bang na tampaya ai don watan zan son to don biane kuma ma isra'i tarihi ben we ne sarabika laylan wannan zan a can yun can summa adnaka kafo ga muro mana halka ta fa makama ta dani da zo to kun shele biane ta santi ai pat biana na on zamtana mbaw na on chel titare saha tv na amal yi kurbana wa ituntun ma mi zahana on ta wa palan baniyata ba na on palan baniyata ba annabi sallallahu alaihi wasallama wa dahl barka mabihi yinan kurshin shi ma na on ta gume kace fara balbu kam na on zan la karatin ya da na on ta wannan la ka faya alafi na on nan la zan tite tamal ban ma ka badan la ya na on zan banan ba ya pa kul de ke da na pa mo rahma na on pa mo rahma ya pa dol ke da na pa mo rahma ti shehu na on pa mo alafi to dal fa kwa min shewo te tafsir wo so ko na ba chan te pa she jane ko sa in chan tu yoge nduma na ta wa pa mo alafi na on mo ilhama katlan shi ma katna lan kana faila sarkin faila ko kana northern region nduma na tamna wo sommo wo gulo tete te menan sa ko na nyelo na chimbe ka zanto da no yu ka tuntuma da man sarkin tumanyel de para jama den yala tuma na on sommo ko tuntuma na on largan yala ma tete annabi sallallahu alaihi wasallam da barka litafira dana kulbiani bankam za haborle de be te be ma sane den yala 26 nduma na tamna wa man tiyata na ma za na on natama wa man bukata in yawe banvana in yapishina in yaptishina in tapana na ma za ha ndan yana in yabna antonna in yapsanarna
nina ma za ha na an malin bukata da sirra fatiha bismillah Dr. Salfu na an malin bukata Dr. Mbala mbatando yara to Dr. Salfu to Dr. Mbala wala malti yabule de zon man na tamnana ko sonmo ana on songba pati nyebe na lafiye timalti na song kunyete hadim kan dullana kan dulle bamvum to wo aiki wani na on song dimo na on song ba da ban za ha da duwa tulun sheltin berin da zo kan yarma a farin ko na ma na alma amma izin ben kama ta yan so kata da mai tulun ma kana un malititi amen tulun ma tulpam katimi piano nolorne to ndumana un balgan le iban tulun ma biyo to yin ba wana don wana an zanen nan sirri ne wana wannan laikata non ya nu zo sa him فاتحة صلاة الفاتح عليك رسول مشا كمال العسل تنيني ما شاكو زيت تونو مع ماكي كينو يوتبما وببزا انا امبام ورحمة امبام ورحمة من ما ساب بالله أنا بام برحمة قل هو الله نركم أيينا بزان لبني دولنا أفا بابا تو عندما نعوني وقول بيوم نوتا من ياتي المنزل ما زاح اندولت معنا عمرن بداسي كبا مستجابة كانون تهرزي زوها فشا دبن بات بام دمدي وين دمدما او سياسة يتوكل يلي ناونغولتي والله يعصمك من الناس بيبيا تمبيا domin wacce ta zo ka damda ya si fil na rizan wa fil da mai biyan nan din ya alhaji awal na fare damda ma ba intaha na wantin wa nasara na karja akom nta pa pila apa won pa Salman Farsi o to asilzi bela zan pa den pa to lan ma de ku bin yalma sheli bin akuti yadda kaman biranan amma bi bin yalma binti bi to tare da an ba o a fa ya ka zan wala den shirin yale an kwansa da duwa bin sha kam suran ma za al-Qur'an puni din tafsin ya fatiha selm pal am ayan mi atul kushi din ya dai din tafs kamal aski kamal kar darra fatar ga
afan da ayatul kursi ne du don yung bi kap karne izagban yele hala kal wala ka do yin karmale ayatul kursi tiyan kan la ayatul kursi muntiba afa na fa baba pampanku bibbe tobnol ne na untimba nasara ayatul kursi ntaya tukuto yigsi kpe ka tam ti paɣa hajiya ramatu excellency ŋuni nyɛ alhaji aliyu mahamman wo paɣa tin soɣa so zuŋo naawuni chɛli o taali naawuni zama o nambɔɣu naawuni paham o haske o chaŋ ya ti paagi wa yidana ŋuni nyɛ his excellency alhaji aliyu mahamman naawuni zama o nambɔɣu naawuni paham o haske naawuni chɛli o taali paati maa puuni ban kam chaŋ alkiyama n bala yayi di beni salfu cop beni bi zaaha political party nim daa bala naawuni zom ba nambɔɣu mustapha ali bi zaa naawuni paham ba haske naawuni chɛli bi taali ayati kursi zaɣ yini afaso aduwati Mr. Somed Saha television n ti pahi Dagbaŋ FM yo Tirakɔŋ bi staff maa puuni so Mr. BBC na alhaji BBC naawuni zom o gba nambɔɣu tumtumdiba maa zaaha noodiyɔrɔ North Star yo bi zaa naawuni sɔŋ ba naawuni sɔŋ so kam afa mi naawuni paham o haske naawuni paham o azaaka afa ni zaŋ o ningbuna tumdi tuun shɛli maa man yi tumli sheeho yin sɔŋ maa shibiti sooja kurili n bala naawuni tim o nasara naawuni tim o nasara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albarka fatiha yim salatul fatihi zaɣ yini